arasından bir tüye bir tay bir ögüz 3 koy 3 serke var. Mine Seyfullah'dan bir tüye bir tay bir ögüz 3 koy 3 serke. Mamadiyar arasından bir tüye bir tay 2 ögüz. Muhtardan bir tay 4 koy 4 serke muhtar arasından. Sağın arasından bir tay 4 koy 4 serke. Ali Tağa'dan bir tay 8 serke. Abaylanızlar, amandık gerek. Kökpara artacak ağustu. Abaylanızlar, Ali Tağa'sından bir tay 8 serke. Yerlandan bir ögüz 2 koy 8 serke. Aydarguda'dan bir ögüz 8 serke. Kökparda Majit kökemizin balası Mini Yerbol Baylar Jandar Mini Yerbol basıp gitti. Aslında katta uzaktan tanımayacağız. Abaylanızlar. Böyle Abrayguda'dan Aydarguda'dan bir ögüz 8 serke. Abrayguda'dan bir tüye 2 koy 6 serke. Sımadiyar'dan bir tay. Dur. Aytan Gacı'dan canadı 2 tüye 2 ögüz. Mine osmay salımlar gep bizim kulak alasan mine Haraman Gacı kökemizin minen mertebesini köterip jatkan agayın jegjat tuğuskan bavurlar sizlerge de osmay toy çoğustu bolsun. Bizim kökemizde kulak alasa ben aman ayağından tike turup kulak alasa mine sizlerden toylarınızga at salsatın bolsun kulak alasa. Al endi nasip Allah'tan niyet pendeden degen barça salım tüküp jatkan kadırmenli konaklar 2 dünyanın kızgın görü barçanızga nasip etsin deyimiz agayınlar. Mine osmay salımlar gep tüşken boladın. Hareket jasanızlar palvonlar. Bizning bayqovimizcha jana tege avusturgandan keyingi jerde artqa qarab Kökparda basıp ketken. O archag'ından bayqab qaldiq. Majit kökemizning balasi. Majit kökemizning balasi Aydarxon Qudaning nesini beringizlar. Manas köke, barmisiz? Mana bugungi xalqning halovlisi, elning elevlisi, Aytuğlu Akbegi, Manas ekan, keliz mage keliniz mana. Xudo xolasa osmay, to'y sizlarga da jo'qsiz, bir og'iz tilingizni aytamiz, mage keliniz mana. Toylarınız toyga jalg'asi Xudo xolasa, aman eson o'ylab qaytib Xudo xolasa. Toy жақсылық bilan tarqasin, barimizga jo'shti bo'lsin. Toyda keldisek Xudo xolasa. Akengizlar. Mage ketib qolmangiz mana. Jo'q, bu yoqda ekan. Akengiz shafangan makengiz shafan. Mage, endi betga tushgan ajimni karlikning belgisi demaydi, yetgan еңбектің belgisi deydi Xudo xolasa. Sizda o'sday to'y ko'ringiz, to'yga jetingiz mana Xudo xolasa mana. Barakalda. To'y jo'g'usti bo'lsin. Aydarxon ko'ka keliniz mana. Baja kesingizchi. Hacı baba, nemelerinizдің to'y quti bo'lsin. Xudo xolasa осы сайда, осы тегістікте, осы немерелеріңіздің үйлену тойында осындай көкпар шабайық. Аумин. Рахмет. Орамал тоң болмай жөн болады деген Құда қаласа. Мәке сіздерге де осындай той шығысты болсын Құда қаласа. Тойдан тобықтай. Енді Айдархан көке, ресторанға өтіңіздер. Құдалардың көшін бастап барыңыздар, мен қызметтегі жігіттер. Жолдастарыңызбен, қасыңыздағы жолдастарыңызбен Құда қаласа мына ресторанға өтіңіздер. Көкпар көтеріліп келе жатыр. Жаяулар абай болыңыздар. Көкпар көтеріліп келе жатыр. Палван. Толик палван келе жатыр мына. Палванның тастауы. Айтулы палван. Қайнауы басылған. Қара қазанның астына от салып қайта қайнатқандай. Міне Жексанбай палуанның немересі, Қара Мырза палуанның баласы, Толик палуан тастады. Байқауымызша міне өзі көзден кеткенменен көңілден кетпейтін Бекбата көкеміздің, марқұм Бекбата көкеміздің міне Нұрхан бауырымыздың ат бапкерлігіндегі жалпы міне есіл торыма. Бәрекелді. Ербол, Алтынбек көкем атымет. Міне Baruun, Baylar Jandar, Altınbek'ten atımenen, Baylar Jandar, Majit kökemizдің balası, Yerbol palvan tasladı, Haytuğun, Ruhu Oraz geldi, Nurhan Mırza'nın atımenen, Nurhan,